iti tunggal pitik ki puso. Ada gurura yung istorya. Welcome iti dete programa tayo. At tunggal anasaas iti ayat, ket addaan iti istorya. Ken tunggal istorya, ket addaan kay papanan. Agsaganakan ta dagiti sumarunong laing kamangigan, ket mabalinda ituyen iti sapsapulen masungbat, kadagiti kabukbukudam apakasaritaan. Ket testiman iti pangirugyan tayo, iti daytoy ng istorya. Ay no kasta, nakapawit ka anak ko. Why, nanang. Mabalin yun ng erwarte kwarta ngayong pawitaw. Sige anak ko, inak to iruwaran. Why, nanang. Bantayan nyo ti apuyo Ang mga nutila pagpapanan na. Ay di ka kati madanagan. Gwardya daw ni Mara. Jak baybay andi anak mo, anak ko. Kan, jak ikikan iti kwarta na. Tapno saan ang makarwar. Ay ang mga no armanda, no palubusak arumwar. Ay. Ibagayaw, tasaan pa'y lang agpaparang. Masapo lang makaturpos pa'y nga umuna iti panagadal na. Sakbay ang makinubyaw. Ay wan, danag mo na aya. Siyak ti makaam mo iti apo ko kunak lang arudan. Sige nga rudan anak ko tarumwarak. Inak irwar ti impawit mo akwarta mi kan ni Mara. Why, nana. Ano saan nyo pala di maipawit ko Takas tayo mo ti sitwasyon tayo. Sa anak pala maka full time iti trabaho dito abroad. Tanay, nakapusot pala ti business dito Di mo lang aminan, malmalpas da ito yung pandemya. Wan anak ko, ayos laan. Umdas mati ipaw-pawit mo akwarta mi Awan problema iti day ka. O sige nga rudan. Babayan anak ko. Tasapaak ti rumwar. Sige nga rin, nanang. Bye! Bye, anak ko! Lola, siya kunti mapan mangirwar iti pawit ni tatang. Maiparit sama ti senior citizen arumar. Sita enda kayo. Nagkuna si taundak. Saan mo't amadlaw asinyorak? Ha? Ay pagsasawak to pa'y idano si taundak. Apay, aday bidensyayo a senior citizenak. Kunak Ay, kuyogang kay ngarudan Ay uray sa anin. Agbati kan dito'y balay. Sige, makamu kayo nga ron. Di ulip-lipatan tay mask yaw. Kan ag-face shield kayo. Wan, danag mo na Sige, taagrubuat ako. Ni, ada kayo, Lola. Ay, oh my kapog, tay suro na. Ha? Gimatangak iti baraw a cellphone ko. Manan? Ay, wan Ala, umay ka. Agtugaw ta. Ay, nagkatisigod na cellphone nyo nga ay. Ha? Diyak kayatin day jay. Nagmaday ti kamera na. Makita ti kurar ti rupak ijay. Ay may mayat siguro day toy. Tanangin ngina. Ala kayo. Gatang kay lagatang iti cellphone nyo. Ay sana bali Tailakok tundag itay daan. Ala, isuro na Tadyak unay kabisado na iti a cellphone. Ken, isign in mo tay Facebook ko dita. Ang sakbay na agsilpi akpay tasukatak tay profile picture ko. Ha? Sukatak itinapimpintas. Hello, Shane. Asawak. Mabalinti umay. Si Kamanan, inaw. Wait, umay ko man ikaniti suman ti apo ko ta. Kasta kamutan Nagluto ak ngamen. Ay, ang kasuman bay. Nagluto ak mat idikalman. Nay kati, bakit ko Bakit ko ide, kunam? Tanabayagan ang nagsinata, ino. Ay, Lusay. Nagpuskol matiro pa mo na mangawag-awag kanyak iti bakit? Kalpasan, ti panagpanaw mo kanyak ide. Kalpasan na, adapay larupam nga agparang-parang ditoy. Ay, Lusay. Lading itag, ang abdikan kayat, ino. Sinugat mo to'y puso. Kat presko pa'y lang ti sugat, nga impalak mo kanyak ide. Na. Isu apumanaw kan! Oray anyat araramidam,
Diyak kayatin ti makisinubyan iti lakay, ama na nga lihilaw! Awan na talaga, anak ko. Di na kun kayat ni nanang yaw. Awan san tinamnama. Ay, di yun ipilit ti Bagiyo kininanang no talaga adi na kayon kayat tatang. Aw-awatin yung latan ah. Nagbabawyak mo't tinagbasulak iti kalabas, anak ko. Wen, ngam narigrigat no pilitin yun ni nanang ang makisinubyan kada kayo. Tamangan no saan kayong tumitlaan na ragsak, tatang. Ay, di kayat ka. Ang kadwa kami iti inayaw. Bayat ni panagbakad ken panaglakay may. Tatang, Kasapulak ti kadwa, anak ka. Dahil ako mati panunutin jay inayaw. Kasapulan na ti kabinadang iti biyag. Kabayatan ti panagbakad na. Kasapulan na. Kat kasapulak mat jay inayaw. ay, ala, bayan niyo. Takasaritak tumanan ni nanang, tatang. Bareng maayaw. Kalpasan ti panagpanaw na kada tayo ide. Ita, kondisoble. Napos kolkit ti panagrup-rupa na Ha! Ibagam, tanapos kol dyan rupa na. Nanang, nagbabawyanan ni tatang dagiti bidot na. Pakawanin niyo ka din. Awan! Ha! Narigat ti basta mamakawan latan. Ang pilitak, tapno awanan ti adupay asa. Sige, mapakawan kaun. Ang amjak kayaten ti makisinubyan kan kuana. Nanang, Awanan ti panagayat ko kan kuana. Inkali kaun. di yun maawat ni tatang dito'y balay? Saanan? No kaya't yu tulungan nyo. Pag naudan nyo ijay balayaw. Basta jak kayaten nga agdan na kami manay. Ay, mabiglaan. Adawag ka. Hello, babes. Babes? At the babes ni nanang? Jak kumakayat nga ibaga daytoy kada kayo, Auntie Wilma. Jak mo't kayat ti agilimod ah. Wun, adda boyfriend ni Lola. Chatmate na. Ay, unay mo ni nanang. Iso ti pagpuypuyatan na. Ti makin inawag iti chatmate na ante. Ti jak kayat. Kanayon na aludan day ti chatmate na. Mangmangag ko no kasdi nga umawag. Kanayon nga agpalod ken ni Lola. Anya? Saan pa'y nga amo ni tatang day ti ante? Da kayon to nati mangibagaken kwa na. Mabutengak nga gipulong. Sige, awagak to ni Manong, ije abro. Lola? Kaping agsangsangit kayo? Ay, imbrek na ko ni Ador. Idi awanan ti maitad ko alod na. Imblak nak matay na. Ha? Baybayan yun day ti lalaki, Lola. Basol mo da ito'y Mara. Ha? No di ka ko managipulong, saan ko mga insardeng ti amam ti mangpawit kanyak iti kwarta. Ay, tila impulpulong namin ni Antime. Kat dayjay mo't nga Antime, impulong nan adagos iti amam. Isa basol yaw ti panangibreak ni Ador kanyak. Di yun lang amin amam tirik na ti masakitan. Nagsakit. Sorry, Lola. Sana bale. Adda kami mo't amang ipatpatag kada kayo. Awatan nyo kit din ni Lolo. Iso ti ayatan nyo manen. Kalas! Ha? Rayan yak mapaspasamak. Jak tumaawat na dya tao. Patsag! Andan tulat na masarakak anapun daw amang ipatag kanyak. Bakbaketan kayon, Lola. Awanan, ti mangayat kada kayo. Teko nam, Ngam apay, itulok ko nga round. Ha? Nan, agpwesto ka man kitday, tapitsuran ka. Ha? Ni, apay, Lola.
Ay basta picturan ka. Ala, umisem ka. Tay kapintasan nga isem ti aramidam. Anya? Sige nga, Rod. Aha. 1, 2, 3. Aday tay. Ay nay. Napintas ti alam dito'y apok. Ay, nagpintas ka. Ay. Aday ta. Nasukatakon ti profile picture ka. Ken, indilit ko amin ang aladawan ko iti picture ko. Hey, sukatak iti ladawan ni Mara. Tapno kasla na pintas abalasang ti akin account dito'y Facebook account ko. Hey, oh, imposible ajak makaban ni iti baraw. No kasto iti kinapintas ti profile ko. Ay, ay, ag-search sak iti i-friend request ko. Dagitay guwapo alalaki. Lola, rabiin, maturog kayo. Agsil-silpon kayo pala. Maturog kalatan apok. Jak pa'y makaturog. Asino man ang takachat yu aya? Ay awan. Basta maturog kan. Ala? Kanayon man ang ti panagpuyat yun. Amok, adamanan ka chat yaw. Urno sumankit di tabuok mo apok. Tag-picture ka. Umisem ka. Nilula mo, rabrabi eh. Ay basta. Umisem ka. Ala, urno sam tabuok mo. Aha. May isa. Dua. Smile. Ay, aday ta. Ay na. Nagpintas ka talaga, apok. Ala, maturog kan. One. Sige nga ron, umuna ako na maturog, Lola. Sige. Dita kayon. Aha. Isin ko manan ka ni Jaime. To'y ladawan ni Mara. Main-in love una yan ni Jaime. Dito'y ladawan ti apo ko. Di na laamaw. Painlabak iti kasta unay. Nay, nagchat manan. Ay, replyak. Kalpasan na, padasak adawatan iti kwarta. Ay, di naklakit di pa ayon daytoy. Taag mauyong iti kinapintas ti ladawan nga in forward ko. Ay, hala, ay, umawagan. Ay, sos, ay, kasanungay daytoy. Ikapsot ko lang ti busis ko. Tapno di na madlaw abakat ti kasarsarita na. Paubingak ti busis ko. Hello? Hello, sweetie. Kumusta ka? Okay lang, sweetie. Apay akas na ti boses mo. Kas na may pipi. Talaga akas to ti boses ko. Sa bagay, napintas ka lata. Uray kas na ti boses mo. Angam, apay adi ka makita, sweetie. I-on mo ati video ti cellphone mo. Kwa, sorry ha. Kwa, brown out namin. Dito'y ayan mi. Tinakmat la makita no iyon ko ti video. Kasta ka di? Okay nga, Rod. It's okay, sweetie. Kasano, akita tayong panbigat? Inta mga dito restaurant. Kalpasan na, intag pasyal. Ha? Kwa. Please, sweetie. Kaya't ka na makita iti personal. Kwa, ay sana pa'y ready. Sayang. Itet ko kumati regalo ka kwintas kan sing-sing. At tapay relo, 24 karat amin. Ha? Sige, sige. Ang kita ta.
sweetie. Sa dinaw, ti pagkitaan ta. Ibagam, sweetie. Luceng, ano dyan nadamag ka? Ada ka no chatmate ma? Awan, pudno. Anya kumaita. Luceng, Awan karbangam ang mga tipa iti kayat ko nga aramidan. Tanagsinakan. kaya't kala apalagipan. I love you. Iso nga isaksakit ka. Di ka agaramit iti kalokuhan, tapno awan to, ti pa ka erobuam. Ay, di tabagem ti pangibagam iti dayta. Sika tinagaramid iti kalokwan. Nagbalbaliw akaun, bakit? Iso nga awatan nakadimanan ah. Ay saanan, di kan pagan ano. Kahit asinon to ti kabinadang mo, no kumapsot ka. Ay jak ka sa pulan. Kasta latibiyag ah. Na, No addan taw maipaay akabinadang ko pagyamanak. Basta huwag lang ikaw. Period! Anya ti aramidan tayo dito, Lola. Ay na, sabten ta ti chatmit ko, apok. Kat sure, no inaramat ko tiladawan mo, Juan. Ha? Anyat kaya ti asawan? Sika ti amo na at chatmate na. Tapasig aladawan mo tinakita na iti account ko. Anya? Ha? Ala kayo? Ti aramidan niyo, Lola. Kampay iday, kinuyog kalaeng. Sakayam latan, Juan. San abalay, di ka baybayan. Ada ngamin itid na nga alahas. Pasig ka no at 24 karats na gijay. Ay sayang. No maala ka, itarayantaan. Anya kayo matan, Lola. Ti aramidan niyo. Agawin tayo. Ay saan sayang jay itid na. Sweetie! Isuday tan apok. Isuday tan ni Jaime at chatmit ko. Kaputputang tilangan. Barbasan. Kan nagado ti tatuna. Kan pati aritos na nagado. Uy, sweetie! Ay, excuse me, sir. Ha? Siya ti Lola to'y chatmit mo. Ay, pasensya kan ha. Managbabain ngamin iti personal. Iso ang nagpakuyog kanya. Sorry, sweetie, Gamdya kon mas balan ti iliw ko kan ka! Ay, may para ko masyapo ko. Ay. Tinitas ka gaya mo talaga. Asawaan ka mo. Kasal ka. Ay, ipatabti ako. Kunak. Kukwa kung to'y napintas si ang nobya ka! Ay, naku, may ganyan mo! Juan! Oh my God! Ay, ipatanyak! Ay, di mo mas masakit ang yakgo! Ay, anay ko! Ay, Kuha ka na. Ay, ipatanyak! Ay, tulong! Oh my God! Makitam tayo ito, ha? Ay, ipo ko! Ay, tulong! Sige! Pagdasan niyo ti masidag kanyak. Dapat ayot na ito yata. Ay, di mo itutok kanyak ti imo ka! Pagdasan niyo ti masidag. Kunak! Ay, tulad at tinaramin ni Mara. Kung tarak man. Ay, taray, Loseng! Taray! Pasensya kan, Gary, anak ko. Sorry. Ay unay kayo matinana. Bakbakitan kayo. Nga malayo pa ilat agaramit iti kalukwan ba? Sorry, anak ko. Alala, sige. Ornusan nyo ti bagbagiyaw. Bye. Bye, anak ko. Ay, kitaan nyo man ti kastangar aramidan nyo, nanang. Dandani kayo na isagmak. Daitan ti ibagbagakken ka iday, Luseng. Di ka agaramit iti kalukwan, tapno awan to ti pakaerobuam. Naimbag tanatiliw day di ataaw. Wan nga rod, Lola. Pati siyak nga po kuyo. Dandali na irubo. Ay, apaw. Gusto ka din. Inungtan na ko ni Gary. Iso adidak ko man ungtan. Masurunak lang aming nanang. Lola, pangaasiyo.
Di yun aramidon ti kasjay Wan, apok. Promise. Sorry Kat, sorry mate. Inaw. Sige. Okay laang, Lusay. Di napatag na amiris mo ti bindot mo. Kahit awatan nak ngaminan, Sige. Awatan kan, inaw. Agsublikan kanyak. Ta mga barwanan tamanan. Lakay. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga numay panggepkeng kan iti sumaruno ngayon kami patalatang. Magbagaan nyo mo't gamin atay anak yaw. Naruam ni Ariel iti talon manang. Day tangamin kat. At damot basol yun maminsan. Ta pinanunuyan nyo. Uno saan nyo nga enruam iti trabaho iti talon ti anak yaw. Manang kasimot na maipako iti nadagsan na trabaho. Daitan, tirigat daita. Sport nga men. Ay, naimbag ko man no saan akas dyan ni tatang na. Adon ti mariknana. Awan maaramidan tayo. Takas day ti panang padakkel yo kenkwana. Saan nyo na basta mabinor ita? Manang. Kasta amatlaan tay kawayan. Nurabong pailaan, binurumon iti kayat mo apagbalinan na. Tainton dakkelan, saan mon amay turong iti kayat mo apangiturungan wenno pagbalinan. Ay, husto, ti ko na ni kabagis mo. Santangin ra magtrabaho ni Ariel. Ngam narigat, no ipako ta iti trabaho. Ngam sa balil ako maano amo na tagtrabaho. Uray mo't masiri binudi adal ti may sa taon no sadot. Inusan na nga mo tagtrabaho. Awan mo't lang nasayat abanagan, tibiyag na. Ariel, Sabado ita. Ingka mamut tumulong ni Jetalon nga grab. Nani talaga matitirik-rik na. Oo, nakapudpudot. Adamat tinangdanan yung magtrabahon. Tapno, nabibit amalpas ati trabaho. Kundaway kung agina na ita. Sa baunan dakit din iti taltalon. Ayun ay kamutin. Uray kagudwal daw lang kumabarok. Jak kayat tatang. At dapay papanan mi nga gagayam. Ken saan ko akayat amak sa tikodil ko nga kainaran. Kunak man no aginanaka ako nam. Nga rod. Aginanakin aginjoy mo't Mapan ka madlagay magpaliwawang. Mapan kalangan ni Jital Talon. Ipapilit nyo man ang tatang. Manjak nga rod. Malapayam nga rod. Ay, agunos ka pala nga rod dita. Sakbaya pumanaw ka. Kani, sa anak ba't na makatakter? Ginanang tulatan Saan mo't atrabaho iti lalaki ti aginaw kas kada agdalos iti balay tatang? Anya? Binaybay amla ko man San mama ibaon day jay? Ay, kasanulangan ti biyag na no kas jay nalatan. Ay nasa na bali no makaadal to. Nasayat lang ano makaturpos. Tagbalbalog samot lang ter aramidon na. Sumsumrag mat. Huwag may sumusumbrag. Uri na minsan lang kumadi na paimpakita ti class card na. Ay, day tala ang alakay. Kababayin pa yan wag may sa langarudan. Santa pa'y ang mapagturpo. Anak, ipan mo day ti padigo ka dantem. Inanang mat. No kaano nga agboy-boy at ti tao, sakay agibaon abaon. Ay nahin kakit din. Saan pa'y ngagbao day to inlutok? Makapasuron kayo mat. Saan ko maakas tati pa nagsungsungbat mo? Katagpay sumat ngamin. Itay awan aramidak, awan ibagbagayo. Itataad aramidak, agibaon kayo. Sa anak pa'y mat ngamin anak kaluto itay. Pukawan nyo latta kumaidan Nakasasidag mo't ti balayda. Ay narabi nga roden. Kan kababain ka nagiti daddo makaruba. Ala, ngakit din makasubli ka dagos. Paboritom day kain lutok ama sida.
Ni, adan samat ni tatangan. Isulatan tibaw nyo. Nabannog ni tatang mo. Inkan, talaan tay kwarta nga itid kanyak niyantem. Ha? Adda kwarta nga itad na? Ala, inak nga rod, nanang. Ayan ti ipatiguyaw. Napanan ni Ariel. Sila malukong matay nakita ng igam na. Intulod na tay padigok kada manang Agnes. Basta ka day. Di man ko man maibaon Ngam kung nangalaan na tay kwarta nga itid ni Antina. Nisuan na panmadlaan. Wan. Nagbayagan. Mangantay ko man ta mabisina kon. Sakit na banugak pa'y. Yuray talabasiton. Ngam nuawan pay. Ay kat, umunatan aamangan. Sa di naman ang tinapanam, Ariel. Itay ka pa'y langar urayan Kanta nga trabiin. Napanak lang iti ayan ti gayam ko, nanang. Nakainom ka pa'y. Ala, iyag mo dyan kwarta nga inted niyan, Tem. Dahito ti kwartayong, nanang. Ni, imbaon ka lang nga amang ipan iti si Dada. Saan ka mo na nagsubli? Nagkikita kami nga rod kadag iti kagayam ko kat nagawis ta nga aginom. Apay aday ito lang tinted mo. Kurang iti limagasot ti kwarta. Inggatang minay iti arak kan pulutan. Anya? Tangdan kumatan nga binaon nyo. Naglukon nga ubeng. Ung takla ko man, ngam, bayaman lang. Binagaaklatan, adinan to aramidan. Day takit nga minti ko na. Ispoid launay ti anak yo. Nangrunakan ka. Manang. Narigat mat. No panunuyan nyo latan kadagiti amin akayat na. Nga uray saan mat nga umnaw. Ako Adapay nangibaga kanyak. Nagpastos ka nung agsungsung ba? Uray na taengan ti kasasauna. San na pa'y nga amo ti agtayaw. Ni insurok mat. Ngam, jak man amo. Tapi akas jay na. Kurang ti panang disiplina yo ken kuana. Ken inay ayunam lata. Katawaan nyo pa'y idi ubeng nga uray maditar aramiden na. Imbis ko mga iturong yo iti husto ken dinilaw-yaw. Imbaga kanyak ni nanang mo. Akinisayam ka no tay kwarta nga inted ko. Nangigastusam, ha? Gatang miti arak, ante. Unay kamutan, Ariel. Manula nga oras. Naibos mo tay limagasaw. Ado kami nga minanti. Ay, agad-adal ka pailaan. Tay inom ti amok. Ay, kumaano saan akwarta ni nanang mo ti gastusan para iti arak. Ay na. Saan to ang maulitan, ante? Naglaing ka ngagkari. Ngam awan matungtong palmo. Ay, imbis ko mga inayon ni nanang mo iti puunan na ngaglaklako ijay tiyendaan. Kastakit nin tar aramidam. Saan nakmat ngamin ngay kan iti kwarta, ante? Haber, aapay ko mga ikan na kaitip paginom mo. Ay na, agpanunot ka kumamot, Ariel. Agad-adal ka pailaeng, ngambarkadan samot tantar aramidaw. Ariel, ti adal kat paraken ka. Kanday tati kapatgan atawid mo, kadagiti naganagkan ka. Masapol ang mabagbagaan anasaya atay anakyo kayo. Ipag. Sa balin samat din tinasumok na. Awan sarda iti panang bagbagami keng kuwan. Ngam saan na kayon nga impagak. Naglaing pa yun nga grason. Ipag. Nukas ja ilaang. Hay, sigurado adi makaturbos iti adal na. Naitang roti bagbagag iti kabsat yo.
Ay, taytan ti bunga tinalabas. Panang panoy-noy na kinkwana. Binabalaw kumatan ni Kabagis iti trato na iti anak yo. Saan a panangipatag iti anak ti panang panoy-noy iti anak uray amu tayo amadi tar aramidan na. Anya pa'y later aramidem baro. Payawang klasem. Datatang, ngam saan kasumrek. Katno di mawat ka pa'y kananang mo itibalon mo. Masadutak. Maditirik na. Ay, sayang pa inusan mo nakabalan ti sumrek. Sayang ti maadal mo kuma. Saan nga rod? Ang mga ibagayo manan nga gululbudak. Saan nakasta? Ngapapay nga rod at imawat kay ti kwarta kananang mo nusang ka matlagay masumrek. Tapno aday gatang ko ay ti meriendak. Amabati dito'y balay. At damot maka na may batbati no, rumura kami. Merienda nga rod, tatang. Apay, pag merienda ay ati kilaban. Soft drinks, kan biskwit Ay, talaga sa bali ti panagrasrason ken kababalin ni Ariel. Apay manan? Sat matlagay masimbre kiti pagadalan. Ngam di mawat iti kwartakin ka. May amon. Idulin na nga taatad, dan tugastusan na nasumrag. Anya nga idolin. Igatang na kano ti merinda na amabati. Anya? Sa bali at talaga ti panagpampanunot na. San ko nga mo? No anya ti aramidinan kinkwana. Nagapuam Ariel. Napanag nakibasketball jam yanan, nanang. Kuna ni tatang mo, asaan ka asimrag? Tamad maditirik na. Ngam apay ngay, anapang ka na kay ayam? Maboring ak nga rod dito'y balay, nanang. Sa simayat mo't lang tiriknak. Di simrag ka kumangarod Naimbag tadakan. Birbiro ka na kani antem. Apay ka numanan. Impulong dakman nga tan Naging pulong alaw-lawatin mo dita. Ay na, anak ko. Apay ngamin akas tati pa nagsungsungbat mo no adda maibagakan ka? Anyaman ti da kasi dyan baga kon ayan, nanang. Nala, bayamon. Tamang day tamang ti pagriririyanan. Ay, mapangkan to. Mapan mo kita ni antem itong bigat. Nada ka no napatag ni baganakin ka. Sigurado. Sermon manan Niya. Di ko mangarod ko nagpastora. Naglengag sermon yan, ti. Saya atem gede ti magisaw king kuana. Tapno di na kaungtan. Papayaban na ka no, auntie? Wen, anya to'y nadamag ko. Amasansan ka no ti saan mo nga isisirag ijay pagadalan. Sino mo tinang ibaga kada kayo, auntie? Saan mo nadamagay? Taado ti makaidanon kanyak. Ay, saan ngagpaiso da ita? Kaya't mo asawat, agul-ulbod dagijay nangibaga kanyak. Pun siguro, auntie. Nalaing ka asumungbat iti natataangan ngam si kanya. Hay, numaaramid mo day kadagiti dadakal mo. Saan mo nga aramidan kanyak? Saan mat ngagpaiso timbagada ngamin, auntie? Saan ka nagrasam? Mismo amay sa kadagiti advisor mo tinangibaga kanyak. Anya? Oh, Eh, nakigtot ka? auntie. Apay, asaan ka ama asyan kadagiti dadakkel mo iti kasta apampamaya. Nagasat ka, tanasing pa tinatumpungam anangampun ka. Oh, ita nga amomon ti amin. Saan ka kadi ama asyan kadakwada? Auntie. Inaldaw ama panaglako ni nanang mo. Ni tatang mo, uray agsaksakit. Umaw-away, tapno ada pagbayad na iti tuition mo. Ariel, apay adi mo ipatag tirigat da.
Ibagbagakon ken kadaytoy Ariel. Ipakitam ti panangipateg mo kadagiti tattao anangaklon ken nangipateg ken ka. Sakbay pay amaladaw ti amin. Auntie, Nagasad ka kunagmanen. Tauray saan ta kaapudpud no nga anak. Impatagda ka. Nanang, mangan kayo pa'y kumaa. Manungal daw asan kayon anangan ni Tiusto. Awan naming ganas ko pa'y amangan ita anak. Mga no agsakit kayo ti aramidan nyo. Maikawa nga awan ni tatang mo akasangok amangan. Awanan ti kain inistoryak. Nanang, Kaya't kung ti sumarno kan tatang mo. saan nyo kumamot nga ibaga ti kasta nanang? Kasanuak pa yan, no? Uray da kayo kat mapukaw. Mailiwak ka ni tatang mo. Amok asyak ti pagpabasulin nyo. Saan nyo lang ang maibaga? Saan ko pulos a pinanunot ti kasta barok. Pasensya kaan. Gapulang iti ilo ko kini tatang. Ison na ibagak ti kastay. Nanang, pakawanandag. Inkarek kini tatang, sakbay a pimusay. Asan kayo to abay-bayan? Ikan na kumapay ti gundaway ang mga ramid iti dayta. Ay na, nalaos ti ragsak ko para ken ka anak ko. Ay na, nakaturpos ka matlaon. Agyaman nagkada kayo nanang, tasanda ka binaybayan. Ay na, napatag ka kanyak. Kas kinapatag ni tatang mo maut. Iso nga, awan ti rason abay-bayan ka. Uray, sana kapod nung anak. Imparik na ayo kanyak, asa anak asabsabali nanang. Asino ti nang ibaga? Asaan ka apod nung anak? Manipod di damo nga inarakop ka. Nagbalin kan apod nung anak ko. Nanang, Manipod ita. San ko nakayat amang nga ibagam asaan ka apod nung anak? Maawatam. oo nanang. Agyaman ak unay. Uray awanan akadenata ni tatang mo. Amok anaragsak. Iti sa dino man nga ayan na ita. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangata. Ay, unay na tan alalaki. Laklakayan ngam. Ay na, talap. Ay na. Ay na, Mare. Drama lang dayta. Ay, Mamatpati kamot aya dita. Pinutputar dalaang dayta. Awan kinapudno na dayta. Ay na. Nailuyo saklang amin, Maray. Ay, aguri ka. Di ka nakuti. Ay, awanan. Nakitang di kutom. Awanan. Ay, kita man na imbaga. Ay, jakmat ikatan nagiti kutom, nukutuan ka. Ay, sana. Basol mo, nakakutkuti ka mga amin. Ay, kasanumot ngamin. Diyay lalaki iti drama. Ay na. Alan kutuan na ko. Karing, makitam day ta sumungan. Nilakay tutumay. Apay ayan day ta alakay. Hey, kagurgurat day ta alakay. Anya? Amom ka de, Maray. Tiyan niya, Maray. Ay, saan? Ang mga no ipulong na kay. Alam ay, ibagamong. Apay, managipulong ak aya. Saan? Sige, ibagamong. Amom, adda babae akanayon ang mapandita balay na. Ay, nagpintas sika. Kan nakaububin. Kastaya? Asinumat ngay day ta babae? Diyak nga rod am-amaw. Basta, katauban samot ni Anton. Agistorya ka man ako nako. Nalpasan. Sige, siyak matanti ko tuam. Sigurado ka na ibus mo amin ako to. Sika nakasasaor ka. Sige na, tumakder ka, ta siyak matanti ko tuam.
Sige nga ron. Ituloy mo matan ate istoryam. Wan, basta kutuan na ka na imbag. Anton Barok, umainak man tulungan. Ibabata man dito kayo ngawit ko. Umayan, Uncle. Sige. Hala, Uncle. Nagdagsan mo't dito'y awit mo. Apay nga minadidak inuray. Tapno nakuyog ka kumanga na panjabantay. Ay na, bayamon Barok. Nakaturog ka pa lang namin itay parbangon, iso nga di kan binangon. Uray kas jay, Uncle. Rining naklata ko man, tapno ada kadwam. Kasanaw no dati napasamakin ka. Ay na, di ka agdanhag Barok. Kabaelak ti bagig. Uray, Uncle. Ibagam to kanyak numapan ka manan mangayo ah. Ay alawon Barok. Sige nga rod, Uncle. Aginanakan. Tamangantan. Makalutok itay pailaan. Namit lang tayo sa ganak ti kanam ah. Ay na, sige man nga rod Barok. Makapabanog tiyag kayo. Sige, Uncle. Agidasara kon. Ay, naimbaglaan nga taad dati ka nakak. Isupay akatulungak dito'y balay. Anyangay, kat baro aba akti tao. Sino mat ngamin ti mangayat itikas kanyak nga awan ti nagadalan na. Aginan hakit din ta urayak man yan to. Sugay, mano da ito'y karnay? Nay-nayo na mo't Saan na balit akanayo nakmat nga umay gumat gatang? Sige man langan, balasang ka. Thank you. Pasiglaan, mana. Sino da itabalasang? Si Mang! Ay, karay! Ay na! Umay ka dito'y nay, nagadumot din dito pinalingkit. Ay, katuan kakaiso na adakal tinaala nila kay ko iti kontrata na. Kat, nay, oray si Kamay. Ado tinagatang mo. Basit la dayta. Jay daduma, lakok apagpapintas. Aya, nagagot ka pa'y gayam nga aglako-lako. Ay na, kat syempre kan pambaraklaang mat atap no makapanawak ijay balay. Ay, agure ka. Apay aya, adamanin nasagap mo nga istorya. Nakitam ka di tay babae agim matang itay dita apwesto, dita bangir. Awan. Isungay jay ibagbagakan ka akanayon amapan itibalay nila kay Tutong. Isugayam day jay. Ay na, isumat lagayam napintas. Hay, una yun day jay alakay, nausum iti ubing. Wan nga rod Saan nga agbain? Ubing tikayat na? Tay kunada nga ro, tay lakay anwang, agbirok itinaganos aruot. Ay kababae. Tata, adto'y gayam nagiti papeles ti dagayo. Oh, pirmaan nyo laangan. Diyay tumay sa dokumento kat yag kunto numalpas ama si kaso ni daddy. Ay na, agayaman nakbalasan ko. Talaga ama nagtulong ti amam. Ay na, sapay kumataag na nayon ti kinasaya at nakada kami amaligrigat laeng. Ni tatamat. Talaga na iranta day adaga para kada kayo anabayagan ng kamanero. Saan aya? Nga agda idiin panamnama day disigod a mayor. Diyay nga tinintin na ganyo iti binulan. Ay wen, adda balasan ko. Hanggang ti amo mi akit awanan day jay. Saan, tata? Adda. Day ti may sa programa amay tultuloy. Aging nga agritiro ti may sa tao. Wen balasan ko. Iso lang ngamin ti amok at trabaho ide. Ta sa anak mo at anak kaadal. Kasta gayam, tata. Akat, nakaala kayo kadimot lang iti IDU? IDU iti senior citizen, ti kahit kasawan. Anyak ka di day tabalasan ka. Ilaw-lawag mo man kanyak. Kastoy na day tata. O sige, danggan nyo na yung bag ta ilaw-lawag ko.
Tanday ti abalay. Awan pa'y kaduwak ang mga yornos, Mike. Ay, ibatik man langan dagitoy. Tamakamunton dagiti ang nako, naagawid da. Ay, nananay. Ay, unay matan. Nasagid ko pa'y ti kaldero. Natinag matan. Na, bigat pa'y lang ang pukpuk kawan nako ni Marisimang. Ay, addaman nga tanti kabarbaro nga ipadamag na. Ibatik pa'y dagitoy. Kita man ni Marisimang. Oh, apay ay amare. Ay na! Ay, Nay, ay, sige na, ibaga mo. ay, kwa, ay, paunag na pa yan. Ay, umunin gayam anya. Sige, umunin kan mare. Ala, agtugaw ka. Ay, namaray, painuman nak pay man. Na, agpaala pa'y kanyak iti da. Uno saan? Datay Diyos langan. Na. Kano di nak painuman, agawid ako. Jak ibagbagakan ka, tinasagap ko at ismays. Ay, sana? Jak pa'y ngarod na amuan. Mabidla ngarod Mangalak lang ang iti danaw. Ay, nabang aran ang pay. Ita, anya, ti ipadamag mo. Ay, kwa. Ay na, amop. Nakita jay babae ang nakita ta ije palingki. Jay ngay kunam amap mapan ije balay nila kay Tuto. Ay, kat. Kasta ka de. Anya pa'y? Ay na. Denggam ta istorya ang tinakita. Denggam maray. Dahito'y gayam tinakalanan iti dahito'y apapilis ni Angkan. Kaya't nasawan, nalawa gayam ti saksakupan dahito'y na itadkin kwa na. Basi ti intad ti anak ni Mayor Kanyak. Masapol nga dakadwami nga surveyor. Tapno may baga kini Angkel tinagbaddangan tinatintinagan na adaga. Idi ka maniro pa'y lang. Agawadak man langan. Magnaak man nito'y ayan na nanasimang. Tas asidag abaglaan. Unmaray, talaga akas jay. Ay naisam da di ala kay Tuto iti ubing. Dadaman nagitingag chismis. Lumakayan abaro. Ang mga lukas jay tungot ni Anton, akalakan na. Ay na. Ay, Anton! Umay ka pa'y ditoy. Nakita dak gaya man. Apay ka din na ka rin. Ay, Anton. Mom ka di talaga, jay mapmapan ababay iti balay ni uncle mo? Wen, nana. Sige, panawan kayo ba? Na. Oh, makita maray. Kanunungan na aramidin ni Uncle na. Kabaranggayan. Agtal na kayo Ta irogi tayon ti meeting tayo. Well, kapitan. Nagpayabag iti meeting. Tanabatag ti pagsasaritaan tayo. Kapitan, sige. O muna, ket ti may panggap iti panagronda dagiti tanod tayo. Taadan dagiti ganggan naet ngam umay. Tapno agsipot da kadagiti takawin da. Maikadwa kakalugaran ket dagiti dagdaga ana ited kadagiti sigot a kamaniraw ti munisipyo. Kaputada dagiti nagbalay kadagiti luti dagitoy. Timot maikatlaw kakalugarat may panggap met iti sayang gusang wenno pa nagchichismes. May panggap da itoy iti anak ni Mayor ken ti maysa ka baranggayan tayo. Kababaeng, naanos ken natal na akapsat, tinairaman iti daytoy a chismes, kakalugaran. Ay, sana siya tinagchismis, kapitan. Ay, saan mo ta siya, kapitan? Nakarkarumot day tao, mangibabay. Nanala. Masapon na maamuan tayo, kapitan. No asino day taan nang ichismis iti anak ti Mayor. Ay, babitlang, agtal na kayaw. Nangro na kada kayaw, simang ken kareng, ala. Ituloy ko manen, ti kunak. Tinasayaan, lepasen tayo pa'y dagiti imunan apariko.
Sa tayo ito pagnunumuhan, dagiti maununay. Awin gayam Uncle. Adan sa kano meeting ti barangay nubikat sa J Plaza. Kastaya barok. Wanang Uncle. Anya kano ti pagmimitingan? Sigun itinabasak, kat maipanggap ka dagiti nagbedengan dagiti luti kanumat. Aya. Ostaw, tapno agpatulong ak. No kasano jay luti nga inted da kanyak. Wanang Uncle. Gusto tako nam. Tauray siya. Tsak maawatan jay papel nga inted jay anak ni Mayor. Ala. Sige, mapantang tuman. Takayaw adwa, si Mangken Kareng. Amuyo ka day, ti itis-tismis yaw. Nay, apay, kapitan. Mangibabain kayaw. Amuyo ka day, no asino di itis-tismis yaw ababay. Ha? Sino, kapitan? Kat no putot ni Mayor. Anya! Ay, agpaiso ka di, kapitan? Agpaisaw. Pasod yun ay taoy. Asa, isagsagmak nyo, ti bagbagiyaw. Ay kunada nga raw, ti agkutat. Isaw, tinagitlaw. Ay, saan, kapitan? Saan kami ang nagtakaw iti itlog? Na, agpilusupo ka pa ilang. Hindi kayo makawaawat Kaya't naasawain, no asinaw ti sao asaw. Isaw, tatabasol na. Naawatan yaw. Kapitan? Ay, saan pa'y kapitan? Ay, anya ayat ti kayat asawon ti imbagam. Naglawag. Ada kayo ti dakdakamatin ni Mayor anang chismis iti anak na. Kapitan. Di minto pa'y am-am mo day tang anak na. Inchis-chismis mi ayak at saan man. Iso nga rod di ibagbagak ka na kayo. Apaya saan kayo ang makaawat? Mita. Papayaban na kayo ni Mayor. Ang mga no idarum na kayo. Anong gayam ni Mayor Dayjay? Nga rod. Ay, sus. Iso mo di ibagbagak ka na kayo. Ngam di na mawawatan. Anak ni Mayor Dayjay, tultulungan na ni Manong Tuto. Si Kamet, si Mang, pinatakdiram ki din iti balay jay luti na. Oho. Kasano kumamat aluti na dayjay kat bakantimot ide? Mala, bastag sagana kayaw. Umayan jay inhinyero ti munisipyo. Ket papanawin na kayon ijay. Ay, sana kapitan. Kaasi kami mat. Nainaganan kini Mang Tuto dayjay adaga. Kaya't yu asawan, kapitan? Kas jay kalawa ti dagan ni Mang Tuto? Wen, kareng. May saka mo ta chismosa. Saan, kapitan? Insuro naklaang ni si Mang. Oho. Anya nga insuro? Si Kanto pa'y tinangibaga iti may panggap iti dayjay babae. Hala, Uston! Sumardeng kayo! Urayan nyo lang nga, pasukon na kayo ni Mayor. Kapo iti naramid nyo itanak na. Ay, saan na, kapitan? Ay, kasyan na kami Ay, tulungan da kami. Oo na, kapitan. Pangaasiyo. Ay, kastalatibyan Itarum da kayo. Kapo iti pa nagchis-chismis yaw. Tay kunada nga rode. Ti agkutat. Isaw, tinagitlaw. Gungkunayaw, kasla kayo ngamin manok akutak-akutak. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Ay, Rino Baraw. Dayawang kalaunay iti kinaanos mo nga gray-rayo iti anak ka. Maanusak kan makaurayak nga ure ka tata. Ay ayatak ni Emma. Kat saan na to ang maumawan na maupay? Ay, tadagang ka day ta. Ibagbagak mo't langgan ko, Ano, anya talaga, tirig na naking kakat tibaganan. Tapno makabiro ka di sa bali, no bilang. No di nakmayat ni Emma. Sana baling aglaklakayak lang na baro, tatangkwan. Ay, aniyan?
Kan tata, ni Emma ti umuna kan mauding ay ayatek. Ay, hala. Sapay la kumata. Adarik na anakang ka. Kataglunin na kan tumot lang baraw. Sapay la kuma tata. Sungbatan nakmat Emma. Nabayaga kang magdadaton kan ka. Ngam di nakmat la sungbatanen. Apay ka di nga kapura ka. Ang panunutakpay. Anya ka diti saan mo akayat kanya. Sa anak mo ta sa dot. Awan mo't bishop. Ang tuturo ka pay. Kastay ko na kon. Sa anak pa'y anak kasagana ang makiasawa. Saan mo't nga asawa adagos ti ibagbagag. Sungbatan nakpay. Kastamat lang ti turong na dayta saan ka di? Nusong bata ng ti babae ti lalaki. Asawan ti kidawan ti lalaki. Anya nga ron ti banagan ti dardarirag ko kan ka. Ang panunutakpay. No saan ka na makauray? Mabalin mo man lang tatagpiro kiti sa bali. Tay nakasaganan ang makiasawa. No di nakaklunan. No mapayak bilang. Sa anak ko na agayat iti sa bali. Dayawag matmirino iti anus na amang paspasyar kan maabalasang mo akakaangkwan. Ay, wen, kakaistila. Agayan ayat da ka din. Ay, saan ko nga mo? Kasla, saan pa'y mo? Aya, ay sos, nagasat ni Stella no ni Rino ti makaasawa ken kwa na nasingput abaro ni Rino. Isu tinakitak abaro dito lugar tayo ngawan bisyo na. Amok da ita. Nga nagasat mat ni Emma ken ni Rino. Nasingput ken manakman ti anak mo. Adapay napintas at trabaho na. Ay, talaga. Nagasat launay ti lalaki nga ayatan ti anak ko. Inaklon mo ka din ni Rino. Yakpay kayat ti makiasawa tatang. Kasanuno saan anapod no ni Reno kanya? Anya pa'y lat urayam. Mataangan kan. Kasanunuawan ton ti agayat keng ka. Kasano ka pa'y nagmay-may saka ti daytoy abiyag. Ni tatang mat. Saan kayo matngagsaw iti kastaa? Mabayan pa'y ang mapasamak na ita. Bis ko makitak pa'y mati apokok. Ay, saan at napili ka matunay. Nasingpat mo't nagyari no. Nga uri mandalon laang. Masapul asiguradwa no napudno matlaan kanyak tatang. Panagkunakit na budnokin ka. Nabayag mo't ngagdat-daton kin ka ng barigada mo't iti husto. No makaanos, makagunot. Ngam no sumuko, mapukawan. Aklonam kit din. Tap na makitak pa iti apoko. Agdanusak man kit di. Sakbay ang mapanak iti papanak. Sino nga tatyaw may? Inagman na kitaanan? Sino ka kadi? Di na ka din mabigbig, manang. Siyak ti kasinsin mo. Ni Evangeline. Ha? Si ka din dayta? Umunag ka pa'y. Sakbay nga ginistro yata. Sige. Agtugaw ka. Agyamanak, manang. Ada ka din asawam? Dayta nga rod ita ti parikot ko. Sinikugan nak ti amok ijay abroad. Napagawi da ka din na oras gapo iti sikog ko. Agsubli ak matlaan. Apaman ang makaanak kan makapapigsaak. Ungkad, kasano ti anak mo? Dayta ti pagsaritaan tamanang. Numabalin, ibatik pailakan ka. Anya? Apay adininanang mo ti pangibat yan. Kinagpay suna. Sanda pa'y nga amo simang putak. Diyak kaya mabigla ni nanang amumatan.
Ada sakit na iti puso. Kayat mo asawan? Saan da nga amo asin mangpet ka? Wan manang, dito iti nagturungak, tanapanunot ka. Amok na imbag ka tao. Pangasim mo na, manang. Isi ka lang ti amok ka makatulong kanya. Di masapul nga agyan ka pa'y ditoy. Ingana di ka makaanak. Kumaa, manang. Kabulana kun inton umay abulan. Sige, agyan ka pa'y ditoy. Aging nga adi ka makaanak. Agyam anak manang. Kunakon kita di nakpaayan. Sa nabali, takanayon kang ipauitan para itigatas kang diaper na. At damot sa nga iliyo, Emma. Asino ka di dayjay? Kan masikugmag. Kasinsin ko manang ni Evangeline. Kasla nabayagan anak kitkitak idin Ay ngam, Uwan manang, nagbakasyon. ngay dandanin sa amot aganakan. Amangan no, dito'y nga agana. Kasta nga ron ti panggap na. Dan sa ti saan ta nagkiikin na awatan ni Ayanda. No kaano adandanin agana? Uwan nga ron. Saan ko mabalin apapanawon? Tama asyanak kan kuana. Kaasim mo. Amangan no sa dino kit hindi pa kadandanunan na. Kung dito'y mo tinagkamangan na. Anya ngay. Ewan naimbag ko man no sa anakas jati kasasaad na. Anak sapa yan. Nabanan ka di dayjay ng Evangeline. Amo pa'y tata. Ada ka no napanaginatang iti asido. Talaga, saan mo nga aramatan di utek mo? Nagbayat kasi ka ti mga iwan iti putot, ti aking putot. Tatang, amangan nung mangag na kayo, kababain. Apay kumaasi ka ti mabain, kat isubat ti may nangyag iti nakababain. Mabalin amay sa biktima, tatang. Kaasim at. Saan na siguro nagayatan din napasamak kan kuana. Ang banggit diya. Nanyakat na sana nagayatalan. No asino kit diya di nagpasikugan na. Amang ano ti amo na. Tatang, kabagyan nyo ti biktima. Apay ngagsaaw kayo iti kasta. Kaya't ko ti maandaan iti apo ko. Ngamjay ko managtaod ken ka. Sana nagtaod iti no asino di tan apilato. Ngam kaanakan nyo ni Eva, tatang. Nalipatan nyo ka din. Tulungan tayo, kidi. Kasday lang arudon. Idadanas yu pa'y laang kadagita nagmamating ipagpagayo. Di mo ka di mapanunod. Abay malmalasangan ka. At dagit din awin munto nga ubing. Kaasim at ti ubing, tatang. Kaasin no ampunan ti sabali. Ay, si kagad dyan tagbarikot. Noan niya ti ugali dito nga ubing. Di mo matamo no asino takim putot. Saan abasol ti ubing ti basol ti amana, tatang? Tinaskan? Aramiden ti pagrebagan iti makasapul iti tulong. Damot kabsat, kanina na ang mga ramid iti data. Mama, tada sakit ti puso ti inana. Kat, si kaitan ti mga kam iti sa narumbang akmam. Nga, saan kayo kadi akas na, tatang? Basta, at ay tiriknak it ubing, no saan mo nga na. Kabagyan yung gayam da dyan masipog ka sa nga ili, tatangkwan? Wan, yung masurunak. Apay mat? Kasano? Hindi sang ba't natin nagkalabarikot? Anya? Dito'y karo ngagbas ngay. Gusto sa po ay nilakit di mati mga sikasukin kwa na. Awan ka dit asawa na, when no dadakkel na. Awan na, sawa na. Nasikugan ka no, iji abroad. Anya? Mambangkit diya. Dataon tagparikot. Dahitan Naibag ko manawan trabaho na ema. Sana balit work from home, tata. At dalat ay balayo. Saan mat siguro unay aparikot? Manang Emma,
Nasakit ti tiyan ko. Ay, nanakaksa. Aguray, tainak mga yabi ti tricycle. Ay, sabay ko ma, dadagos ti tricycle apak iluganan kini Emma. Ay, salamat. Imbang, dadagos ti tricycle apak iluganan kini Eva. Ay, salamat. Ay, damat lang ang tricycle na sumungad. Umayak man ang agunoy kan ka, Emma. Adamat na anak ko. Kaya't nakadipay, nga uri andan anak ko. Amokmat nga anak ti sabali ti ubing. Saan na day ta ubing tilapad? Tapno sumbatan nak, saan ka di? Ha? Awatam ka di mat, akas pundo nga anak ti ubing nga awir ko? Awan basol ti ubing. Tapno saan ko nga awaten? Agsipod na napanagnaghak, anapod no ka kanya. Iyit nagkontiwan ko kan ka. Agpeso ka di day tanging bagam, Emma. Naragsakak unay, tas sinong batang nakmatlangan. Sapay ko ma, tas salimot matam ti panagayat kumatkan ka. Mangnamnama ka. Do kayat mo, umuli kami tapno makapagsimpatan. Adakan ka day. Napanan nga rin ni Emma. Nakaturog ti ubing itindayon. Yak pa'y inasitgan manipod adda dito'y balay na masuruna. Padasik man nakitaan ti ubing. Nay, narindakan. Napintas nga ubing. Madlaw nga dadara na sa bali apolay. Nagpintasan. Nalukag mo tan. Itultulot ko man. Ay na maturog kan bebe. Nandun ko nagsangit ubing. Adakay magkayang di tatatang. Teta, si Marting ang nagsangit. Ita kinanta ako na dinayingak. San ka ang tagari ang mga numalukag manun? Agyaman nagtatang. Ituloy ko nga ron tilablabaan. Sige lang anak. Siya kung timang bantay itubing. Dumanan ka no gayam dareno, tatang. Ada ka na kayo na tata. Da kayo matan na ti husto nga edad. Impagarup ko, no lapad ti ubing, tapno ayatan nak ni Reno. Saan mat gayam, tatang? Kunak tumat na singpot ni Reno. Iso nga, manugot ha. Tanapanagnagak, anapod no ti panagayat na. Alah, sabay kumata naragsak kayon to, anak. Dandani mo't gayam ti kalay sayo. Awan manang, maawis kan to. San nga taapoon ti ririyo ti ubing no agden na kayo? Apay kumaapon ti riri. Tilaang nakurang ti panakaawat ti agriri, may papan iti awan amuna pa'y nga ubing. Kung awan matbasol ti ubing. Inosente ti ubing. Ay ngam naman minsan, saan aputo ti lalaki ti ubing, nakurang ti panangipatag na iti ubing. Diyak amo manang. Numan pa'y kasta, saan ko ipalubos nga iskuspil na ti ubing. Napatag ka niya akong ti ubing. Kat amo naman ti pakasaritaan na. Makitan to saan tayo nga amo ti pasamak? Mano ko din arawan. Madipon nagkalaysa kayo kan ni Reno. Nasurok aliman, tatang. Apay ka di? Unatan ay awan pa'y matanak kayo. Iso nga rod, tatang. Imbaglakit tagdamat ti ampun ko nga ubing. Tidakas ang mga noomay ti inana. Katumay nalaan. Awan mat nga rin ti adoption paper na pinirmaan nyo ide. Ha? No. Kasta nga tatang.
Saan kumamot Ang naiparehistro min itinagan mi kinreno. Ay, sa bagay mo gadi Awanan mabalin na. Nabayak pa kiti nasaan ang nagparparik na ni Evangeline. Awan pa'y makatawan iti ni baby kat si Mardengan ang nagpatulod iti agpaay iti ubing. So nga, ingkadang min kinreno, amalate registration. Total, adamatan pakakitaan nga agasawa kami. Hello, Eva. Nakaawag ka man? Kumusta kay Manang? Nabayag adi ka imawag. Itaman pa Pasensya kan Manang. Manlipod at dan asawa. Diyak magtang nakaaw-awa. Addan asawa? Uwin Manang. Kaya't ko nga ipakaam mo, nga agawid ako dita. Umay ko man matkitaan ni baby. Ha? Alaan ka din ni baby? Saan kumamot aading ko? Saan mo kumangalaan ti ubing? Uray, tadamat asawa mo na ako na. Aganak ka pa Pagsaritaan tanto dayta, intong makasangkwitak kita Manang. O sige, bye. Bye. Kasanuday tuyin Reno. Diyak kaya't nga alaan na ni baby. Apay nga itapay sana malagip. Kan may sa nairehistro itinagan ta. Amang anong tamaala na asaksi ka dagiti karuba. Uray pay, datang tiligal ang naganak kin kwa na. Basta, uray anyamat ti mapaspasamak. Saan ko nga ipalubos ang mapukaw kadatanihana? Nagdatkol ti nagkurangan kan nagbasulak iti anak ko, Manang Emma. Kat siga ti nagsakripisyo para kan kuana. Ading ko. Awan sir-serbik nga ina. Tay padawat ko ti bukod ko adara. Evangeline. Saan ko kayat? Asidiran nakto ti anak ko numaamuan na ti pudno Manang. Ading ko. Nagawan mo na konsensya. No alag pa'y lang. Amo ka na patagan kata kayo. Katap no awan to ti parikot yu. No pa'y ko na yung anay-rehistro yun itinagan yu. Na yung nagtipapeles akasapulan. Ada nakasaritak nga abogado. Amang aramid iti kasuratan a legal ti adoption paper na, Mana. Ala, ket dituyen ti pagpatinggaan iti drama. Sabay kumata nasagid kayo dagiti paspasamak ken adal napidot yo nga adal renno inspirasyon. No magustuhan nyo iti drama tayo, di ako maliblipatan nga i-like na ito nga video ken ag-subscribe tamit din tapno mangigam tumanen tay sumarunungan kami patangatang agyaman na pagayam.